tek ci lagi education ini itu ko an sih kecing tuh loh lain mereka pan tek dia pan itu kelang nang dia pan lah sih non lang lah kar yang lo kalau non apa quality education ko la bangso quality education kalau so andeng sih gitu loh la bangso tak cing kita mau jaman ko ipon lah sih itu tuh kan apa apa nanti pen nanti stong tuh Dr. Mokwe Rompi alang li MSc lo Carbon Autonomous Council dan Samson Jalan lagi hai Presiden Kabila Charlie Asok dan upcoming indikator spokesperson FSLC Kurban Tupa Jero dan Sardong Kurung Hal Memorial Academy of Acting Principal and Founder Mohesh Rohan nanti pansi kami Kurban Tupa Jero nanti nona bang lili kecing si kaju pon kantung bang ke jasaner bang alang inun principal apa sih quality education apa tak laku jasaner ane kaju pon itu nanti Mohesh Rohan nanti pansi le kaju kantung bang lalu ini tungkar yang long along nona por lang tam dan non hat jong la gunut so bang rizal sitan ini tu matu tak thek long lo gunut so rizal long sitan ini yang long ke kecing si pen la kecing si amen ke dudun kali arung kan si kecing si amen ke dudun la puson si itu budam nang kokon nasi la puson apa hut la quality education apu thak nang ini pen kopi si kecing si lang the cepek lang itu lo okay Kangsi pini ladak Biswanath Karbi Live Mingkan Hing Jechok Bangso Foundation Lea Long Quality Education of Thak Thane Mate Chan Chenong Malong Jadi Patana Hang Pon Apot Nang Litum Biswanath Karbi Live Aktivat Mahasitami Mili Choro Party Club Mili Thane Hang Pon Apot Tapendak nang si Tom Donan itu maphansi tami tapendak ke sapon panelis alang itu ta texture kasi alang alang itu maphan tapenang itu maphan si tami choro party si quality education kelang dam ang ke katang ke gono sofalong penda isi ang ke si tami la bangso gono sofalong pendong si nang dam fulodang ke ilitum a district lang ke abersi ason si nang do ilitum chepek dono la si quality education hala so ting kan jong sinang nami hala so kan so ting kan jong sinang nami kono dante ke cheng sia bangke foundation course na mate nursery kg1 kg2 ko sinon long ke ongdom primary level along kono dante class 1 to class 5 class si ke ongdom elitum a district along bangke primary level education na kipia bang konamni ke chok se ke do lason ke do ko ka joksi reading thegwang be lasi reading jong si thegwang be polo tante kapor hi helo kenang so kapor hi jong si thegwang be ko tal hai o so marathon akit thi mata kan tu ya class along anki tu ni anke ole athi latum hadak jong si don posita be kitun pangta la son mang po hadak English medium school to the instruct ya man se English pen se instruct po ama o so marathon bangke thegwang be po English ta thekhe hala ka porhi da thekhe polo tan te alam ni tu phana nang ke exam ko le evaluation ne en pusta mi halutun ke to pon ta bason se man da to la sini li isi example son lo nili to madu marai ni ga school men rupe sitame hala so school lo kachi pui ke class 9 pui class 8 pui sitame foundation course ke me foundation ahut ke me a job si class 9 atum si nili to my school lo a teacher atum lo reading a tuitions nang de la sini li tamang so kutha ka bang kanon nansi bajelo choro lo nan lehin pen ap thibek lang pot putham ne bang kwang tum jasamet Karbi Lochar dia song program te kachar le ahin si RDP pia kinang sot lapen dakar ben lo lo nona poro hut dak ini tum kuno so bari jal hut jong silang dam putam te kijut si along si dudun kok lo tam te lagi ketang cetherak ni langsung alam si dokok lo te bon sita ladak dak Carbon Autonomous Council Education Department तुमसे लागू के दो कली Karbi Lochar dia song tum sita me la bangso che awareness ke ban so ar pudo la si la so puthak kaching si quality education na puthak me phu samson te ron ahin pe na le kopi si lam thi che beklang tu na le phan apor be podai ko Indeng ini Biswanath Karbi Live Sono gani live to say ni banner rom thek long no so amma phan ke thek arni pache ton kon pen ni la butak isa conclave ke fa so long ni tum phan
tok lang hin mat quality education hin apan chingwai chingsai so finalist no ke han apo jasmet pe ke chingse lang to man da choro baji lo hello so long ni to ni rapet ke don ko finalist to man same ni ben ka don baji lo ben da ke to man to man same ni to kar bilo chale so ma hin pen ka don baji lo se itu gado kita sini lo la pen quality education ma ka kenan sot ke kadu ko beta ele tum ningje phur lo ba kadu beta chini phur lo na por ke stame ini quality education kon ma kele ke le ke tum chi thenglong from la so pu tha galong ni tum ben ran no ke pon man ji ma ni tum acha kong don ke tum pon bom no tum ni het stame ni tum jidam na la lumba jong consistency lo no atoko दोनों बार के पुएलो ब्लगंते quality education लपेट quantity education लपेट क्या अलाम तनांगे quantity education पुलोतंते itu kedua cini lo apai bangke dou setali deh laso bangke itu quantity education itu sudah make tapi quality education bang apai kong hai ta exercise hala bangke quality education tu Seta pini bangke karbiang long karbiang waktu mas council tungi po bangke quality education ke bangke fan kam claim bob nang lo tapen ka quality education one po pa un po ko sikamat ta a picture bang lang dam tu pamilo pulutan te quality education ke pupide si quantity education da de quality education na bang hello pi galam lo quantity education da de people lo quantity education awe bangke school lo masih student masih awe isi school lo bani load bahini student ke dos school lo pe halange quantity education ta awe do lasi quality education ke wani ke hello pik lang non bangke lang tum lang am tha teacher lo nang ki kon mai pini bangke kon ma student tum ke hala so school lo ga chitto nahi pini government school lo maximum school lo manga student masih awe student awe lo prodan ke quantity education ke quality education ke hino pin long mo la quantity education da weda na tum bange la puran si to na situation bange do po la so ke do bo mo long bange arizan do la bange government fund ko re ulang de te kalida ke asla da bange a programs bange do isi bange lang dam lu ta hok lo ke chok che bange ke men jong dam lo puran te asap da gang bong pen ki li che da bange la government tum fan si jong nang ko ada government tum itu government in efficiency pusi tum punang kopo government tum kupila mo kon ma ki claim nahi labang subai tum thekole people lo pini government school lo student tum abida kitia bangke estimate pe teachers laso rationalization bangke abide abhaga tim bangke school lo bangke dolo a teacher bangke dobe teacher bangke konane bangka student do odi ma bangka teacher kom tu de nani bangka student abide rajin ta teacher nahi do tu ko akla puson da to la teacher rationalization का वेता लाभंता इसका प्रॉब्लम लगे गवर्नमेंट पे डायरेक्ट मने चिरा हरनु पिना को लगे लाबे ना को सोनी बांगले तुम लांगम थुलो पुलो तांगते मुहे जो सोन बांगे लालो सोनी बांग लांगम थुलो पुलो तांगते टीचर्स तुम फार वर्क अ बर्डन की पिबांग ओंपि वर्क की बर्डन की पिबांग ओंपि ला तुम फार लो पथाना पर पिपे दे लो पथाना पर पिपे दे लाम देगला ला तुम फार के बीएलओ ता ला तुम फार सी पे ha ahun pen magela tuma fancy aku kapre government tu makam ki claim nge long ta last year la teacher tu masih aku toy de titi age nal tu matha tha isi school long jong si ada ke single teacher bote la bange PLO kam claim rong bote mentu lo ke than ko la government tu ki chok chi lo la ke asi government tu ki chok chi problems ke la hai lo tapi government tu bange pini tu theng lo asi city school long lang dam si tame apora tang pen books tame pali ni de किताब और मु अपराते बेन पाले नजी पाले ले दे लाइफ स्टूडेंट्स और पाले ले दे फिर इंफ्रास्ट्रक्चर ले लंगामी पुसिता मेरे तुम लंगाम लो बुलतांते डेस्क बेंच का वे स्कूल तो पी अलों पे लंगा स्कूल के डेस्क बेंच के लो वालाम लो ada ka bang tu ke ilu don da lu le china ma hi si dosek la sona school do pok lage infrastructure hi ni tu government tum kelang le la se government tum ke chengsi ke ili pudai do ke quality education ke one along ka nakapa thing tham ke la government inefficiency kam ki claim ke thekri lai son lo isi pang soni problems ke la hilo la bang ke parents atum ta careless hoi tuma parents tum ongdung ma parents tum ke la kidu kila ka parents tum ba ituma asap so careless ason ta docha tiki docha lam the la hilo say for example na dili he ma tum lo isa school do sl school do ha so sar phani li arjulo
koson lo nang itu nadim students atum ke bang wang karakter koson sona students atum si ke bang wang lo mane theko lason ma mate koson ma sukar kibun ala nai thak bang lason student tum ta kon ma ke bang ni lason teng wang be parents ta pang kri pin la pen isi hor bang en la nang than lo ne dia julutan nang than bang lai e don hai ma parents sa sumar bahini dolo bute akleng bang afan ke private school se toy toy aki bi bang afan ke government school long toy pon ke aki bi bang afan le government school long toy tu private long toy tu ta akleng bang afan ke government school long se toy pon lason ke toy toy do se ama lason ke toy to bang ke pilo pu bang ke aki bi bang jong si government school long dun lo pulo dang te nang fan ke poisa nang lu dun de lo de pu nang ini ta an chodun long pu ke pu sida hala private long ki dun bang afan ke hala research ke chudun fana ta tangkalu dudun an ke laso hormu bang ke chudun hala research ke chulong api fana ta ludun dese latu ma fan ke dakten masi ape achoy ta hala dake bang private school lo bang ke uniform ta bang nangi outfit ke kopine occasion hota choy extra ke roi kini ta hala andar to kichu nati seta hala government school long ki dun tu ma fana bang ke achoy ape ta government pe ron po an da chulong po si hala so apan ke lang dun de ko mala so ke lang dun de pen kapang kre amasi tumbang ke ong tung kidu ke lang arat atuma parents atuma bang la so sumar pan ka chelang dun de pen ta eso na bang ke lage non bang ke ko education long bang ke gunok sob long result ka hino ta la ta isi la sila pusun aro problems topik la che thang te la si judu ne la problem sebentar sih itu cengkit la se pin ya bang ke quality education ke nili puda ke bang ke la hilo thebe dalam thepen ke pu bang ke karbeng long ke quality education wan ne la non madan ke la pen la so bang ke le tu katu ko social na tum social environment ta itu kidun lo pulotan te la ya mo pen nili hini ya points ki pian jong se tu pa judu lo pulotan te so teng ben pe jok hote ke jo pen nili tu quality education hin ki uni da ji pun ti man chok choro no non prothom deli bang thu ko epi social long lam chai sar ko am tong educator na lin pala bang so quality education am thak bang long long la bang so non apor ke te kon long am thak na lin da ko bisi lam the pak lam ko tong cái chính sách bằng cái tum AP success song pen dan tum business card life ni kan ini kecok abang solong itu mai kan card apa jiro la ben kita singkira rap samja foto la ben dan cetok rap on fastabet to song hin pen card apa jiro asi quality education mate athon kiro klok lochar lian aput hakke dili tuma song hin ben tagi pui gala hello mohet lochar lian mai pu kani ge son si quality education mate athon kiro lochar lian bangke karbeng lo loke thek long de na la pen hala athon kiro re bang la ke thek dak lo la ke kachar jui thai de lo la ke rap det la ke be hini no hidi pen thek long lo ap long lo la ke class dak lo ile tum ke no la kai ke hala pu apilta ko song pu kachar jui ta joy ping po hala pu ta tunang le ro pu ta tunang le ro ta si tum arjana bang ke thek long dak lo ke itu ma theng no si lo la pen non he jong he ta puno gono sof long an thek ma ta klang dak lo tum an thek ma ta arizal ka chela ke tum be an song pe le ki unai ke le aper ma si unai ke tum ke biar kup di si tum so result chelang nei ta sunang deng si tum lo char yang deng ke to ko lo la si thek se tum puno isia det jong si pavir ji puno tam te hara dak hele bom in tu te ni to lo ga char ya ba sai pe no dak ko ko ma se gir det to ba ga ke to la si ile tum han ke laga hok pe ke em moy ar bung nang ke deng ma hok pe ke bang jong le klem sita itu akhe phan itu ma dera phan ke em moy ar bung nang ke beng no la ke thek nor lam do athema lo char ya ba sai lam ke no ta klar dak no thek long dak no la se moheda pulo ahok sorkar phan ang tonalam ke phan pharo koi ko thai le konani ham hang long ke japo na tumalong ta konani ke to yisi ta mela so long bang ke om dung bang ke la ke pudam nang phan troket dan trosiket ang bong bang ke la ke sorkar ap hang long si la ke tulu ke chok se bang ke la si dili hin ben non ki puji po bang ke pini ke akim me lam ke klang ni pasi tu singki ke mate de akim me lam ke singki phan tu po ke si jongi phan le bang ni la si la solong dili hin ben puji po bang ke ili tung long ale pirthe long bang ke ason tinamo long ta ke japon bang we need the right leadership hala leadership aprangkar japon bang ke japon bang le make kachar chi lo ano kang khong lo pro tang de la ke ram ar lo nani the pai bang ke na convect ko lage la si non
kacari bom sorkar aphan nili hin ben pani to song hin ben ki puji bang la hello education mate lugachar li a department la so apu tha ke lang ji bang inut executive member la phan peklo alang li phan akapre a department ke pek ta pek pe dening pek pe dening la lugachar li apu tha si pek vetnak ko la pen hala bang so amunita lugachar li apu tha school along kubikia birta ma kona se ko amching thurma ching thurme ma lugachar lugathan bang amang lema la pen api ko to smart to ma je ko inde ma la so birta bang alang yo le voiding la lock si ma thana ko la lock si claim nang ko la so birta lang le en lock tang ki la an jo si claim clip mo tang te la bang ching thuruni la si non education IEM bang kuna ni adam far ki dun kuna ne hem ki dun ma ne hola pu ki la sa bin jana film so pu hin pu ching ko ma kana le dili hin ben ma ate kan la si education IEM kuma tang te la lo cha li pu thak la ot sit na la athema ile tum ke ikhi ka chiru sila pu an lo nona bang ke tum lo ke neutral ke tu ya ikhi jong se dana begya jong se dana Pulutang le neutral lo che bang chi phana ta le tum ke apor nang la si la an chi pi du be pulutang te la ke un e kumane phane li pulutang ne ki ji da pot ke lang du e pulang ta di he sita nang li a hop pe dora da pasi commitment chi pi pu ne lo cha li a pu thak ma me de ko ko jong sinang li ninga lo ka chi sik tang to lo pulutang te la an ke la ke si pa du be nang ko la pen muhat te pulo dak do than bang tu phan ke dak aning ka pat he ko bang la ke ing ar tik lang right motivation la bangke ingar tikna moheta kulo multi purpose teacher dak bangke inu da thar bang aphan si kang hoi ke along kapre moheta kulo theklo bangke la BLO FLO P ne dopiklo la pen ason kapre ka tring dopikla lu than tang de pen aphit na school tang de aphit kupi ne online training pi ne offline training dopikla la si inut lu than bang lu tang de ni school of pen ap kupi si thaning ma phulong ke sik ding mentally preparing so than bang de jong sin ap phulong ha ni pusalam lang puta ke monang lang puta so bang putha bolo te la ke school long o so ma phan ko son se ke thanai bang ap phul lo ke la ke si sik ding de la ke un elu la ke tek lo lang lo la si la so putha ka bang ta sarkar pen kama tha la bang ta pang ching nang la pen sarkar aphan le jongdam bet ko bang li lo ka doi phan jong si pudam ning pulotang de nili hin na ki puji ko bang ke pir thelong isi hini adera long do ham phang long man ki pir doctors la pen teachers tum han bang tum han la son se man pilo la tum hello first citizen la son se man pilo lo han bang nang li lo pulotang de la ke VIP lo ke la kwan se man people athema dera long paching thurthe ta la tum hello itu ma khe han a hok per to nang ko jina kon pe ta tum hello tu la so la son kama tha tu la si la so tar biang long a ham phang long ta la son ma thanang lang teachers mode than bang tum la ben doctor sa tum phan e tum la puson se man pinang ji la tum phan ke la ki le tum ge first citizen la tum phan se VIP pu tum hok nang ko lo athema itu ma so ma phan mo aki kapar jadi tum hello gente ani jo ke soi tum lo jong se hala ang lo ani jo nang soi piro tang te mo ki ka so khai la ka ja fu lo ke la se arak si jong si tum ani jo par jadi lo tang te la than dang tum phan ke tum ke la so man ke la ke pi tek nang ko lo ke tum ni no mat am se ni chot chok choro lo nang hi pen ate je beklan kon the ko la pen non puthot ne ka su kon tu kang tung bang ke MSc sir aphan se ni dia ju kon tu ko Dr. Mongwe Dongpi non alam ko mahin pen ta kon no ma pen itu results kami kadung kita long at lo quality education ko lo san deng sika deng lo ki man la si ke cheng si nang hin pela bang so thang nang ko pisi lam the ti kon itu no ke cheng si ke ini deng hini lo foundation day Bismarck Karbi life ba Karbi any life no nanda masih ke cheng si ke many congratulations nang itu pan pen nang itu ma team pan lapen ini dak mailong ini lapen co-panelist lapen anparta dak stong gun ki ling songjapo songjapi lapen jipo jipi tuman ki cheng si nili kadom pa sin kon labang ke kadu kita theklong res media long stame theklong no je Karbiang long ba west Karbiang long
quality education to moda ninjelo je Gunotsov is not the only measure. Khali Gunotsov hinosi quality education available ba Gunotsov si make lote quality education do pulabang kali. It is one of the measures. Sitame anpata kadugo weta paklang ko nili yasa ko isi hini facts and figures dharing tung quality education mangke ini tum Cardinal Autonomous Council kana ninje ponno je labang ke short term process kali, it is a long term process. Pehli tum mission quality education 2025 puno ili tum ki chenge 2022 October malam penceng no nikani sita velan sita langnam et to ini headline porichok to kalang tuning kosama Gunotsov result feeling ta Gunotsov result as it is purasana na sita me pini nalitum a media house amai thompen nili than pajir ponitum je ilitum step by step sita me small steps ta hemne sta we are improving jang ilitum penantum chile neta pa sinili than lo Gunotsov lo ke katugo ke school sta grade to kiminai prote A plus lo lasobi prote A lo lasobi B lo lasobi C lo abersi ke D lo lasi 2022 long ilitum Kardiang long A plus grade ke only 11 schools cho sita me non ninkani sita avedan laso koma porang bo ilitum grade civet 11 schools pen ke ilitum non A plus pan ke non pining a Gunotsov pen prote 160 anti papadu no which is a huge jump penong si A category le lang prote labanga tuning prote 157 pining man ke 577 more than 400 schools partner la sonthot si B grade bang ke 379.403 la pen C pen D grade bang ke tuning pen kom through lo la sonthot si West Cardinal long tuning bang ke A plus a category a school bang ke only 7 single number 7 chona sita pining bang ke 47 an ilitum paleundo pela sonthot si A grade bang ke tuning bang ke 72 pining bang ke 244 la sonthot si B ta badlo C pen D bang ke then isi buku ma jaki hino khoborang bang ta isi silver lining dodo puthe la si tuning a D grade tana abe C ba ke no nai performing nai askulang bang ke ilitum tak Cardinal long is Cardinal long prote A plus ha direct abe C pen athak sian ke wan bang ke ilitum 16 schools bang ke ilitum success long lo pen West Cardinal long ke D category pen A plus ang ke wan bang ke school elong adim ilitum success lo la pen A bang ke ilitum D to A la bang ke ilitum 95 bang ke tan east long unlo West long by 16 B ta lasan thot lo B ta ilitum bat lo D pen C sta me ilitum bat lo sitame ilitum nilisipindak del high facts and figures pen tame isi nang ilitum phan isi encouragement phan je Cardinal Autonomous Council pen we are taking adequate measures la high steps pan ke cyclone proxy ban inkan isi pen le ilitum immediate bottom pen ekdam first position dam re lakali we need time 2025 one kadugo meta ilitum repeat bom no ilitum mission banke 2025 quality education lapen nasalogot banke ilitum langnamet dote quality education dote it's the matter of future of our next generation lasi ladakh ke khali BJP ba Congress ba APHLC ba mane kapre ka political party latuma usmar alam chat kali it is a matter of entire future of Kardiang law lapen West Kardiang law lasi ilitumang ke collectively pen jointly si claim nai lapen mo mane rationalization alam ninje lasi nili lasofanta support data do je 2022 farman ke litum Cardinal Autonomous Council Education Department in bank rationalization process is already over 23 ban in process na people man not see financial year jutla it's in process but 2022 bank rationalization lasi record fancy nili pura hai 2022 rationalization is already over
pela so phan sami ni data to ini ni injer kali 2022 long zero teacher school ke 29 to tame we have reduced that from 29 to 0 29 lo chuningan ke non banki litum 0 bangai da pela son thought si single teacher school 2022 am banke 330 to non banke 200 claim nahi dolang hai meri chipindak de ekdom choklap lo ekdom milap lo pula chipindak de but we are in process 330 pen 200 an ilitum single teacher school bang reduce lo dasar ba zero teacher bang ilitum is ka develop ke pabedel lo from 29 to 0 west bang dolang hai zero teacher school erong nomi but it's in process 2022 long ima remaining to 23 long it's in process ilitum temom lo la pen then 44 number of sanctioned vacant posts Sarva Shiksha under lahaita ilitum in process law for filling up. Lasi in this quality education process, para sa mission law manke, we need support of every political organization, every social organization, every student organization. Suppose ilitum education department in pen under the chairmanship of education EM, under the guidance of CM. Ilitum meeting ke khatin ta we have tried to include all student and social organizations penan ke daki ni dota dolo alang tuhan sa include polno penan ka poi ke khai so to organization tuhan sa mainly to include polno because we want it to be inclusive support kadu eman include pon sa damin to not an exclusive process Choro dong, nili anali kan lam boy lakan ka juji man nili apor lam po. Sekali ne kecing si punat Mohes Rongham alang le acting principal Sardong Rongham Memorial Academy alang kan karjukan tunga bangke alang kapaklang alang tiap thak discuss nang lakan discuss kapang nili nang lipan karjukan tunga bangke nalo no apor lang dan nang just sampai bangke tham bang atung government teachers atung pangko ana government teachers atung si asuma lapang government school of operation and pikan mo lakan just sampai bangke ke thikiding arling ke thipur to mujor atung ana bangke nono bangke kupia potlo private school na susi kapang lo ke ono lasi la support ladake government school along ke quality education ka dia potlo laso ang tek tan joini si alang lituma bangke government school along bangke toy don hai eta lasi laso na poro ko chitane private school along bangke than bang tumte bainong ke long ka kitso ji sitane hala tum performance bang desa nasi ladak langdan nang principal komat no owner punon founder punon natuma bangke ajitso tangka pensi claim pang cheng post tanda school bang performance nation natun ke tek mono to sitane government no bangke hala so financially support ko sitane khetan no la penza same bangke teacher tum sitane khetan la tum ke bainong sitane kelong nang ji anglong no sitane performance bangke nemita nasi la so puta kupia porsi la performance limited malapan nangli experience na nangli school long experience ke long pa nangli kupisi la so apa nangli lang te lang ito alam amang ke majok au samat alang ithi kudate lapen ke sakuri gitu au samat kudate majok au samat itu det au samat atum sitame nesopo nesopi thekte to san tin da ne laso potsi anoti nachini je government school toidundo polotante government school along bangke arizal apa taikin nang ke klang sitame ke dam tangan alam sini di tukang tung lo akim miwang ke ka beda mate elitum ke dam tang sitame theklo government high school along ben bangke metric arizal klang polotante kahinu Arizal mate zero ke pas halasan percentage sikena halasan sik kang long ti lasi halasan high school along lo polo de sai da itu da isi bang ke lapen eson alama bang ke ini tum school aholo tema private high school pen government high school aja kong ke kache prek the sitame kache prek the o bang bang ko sitame private high school atu malanga bang ke a subject tin a teacher sito kudama nang non English high school polotante English pen chenglo a Hindi pen chenglo science pen chenglo ang ton a subject a teacher ta chiludra belke thenglo polotante non ke English subject lo polotante English teacher chiludro English judel lo polotante Hindi subject lo polotante Hindi subject chiludro
amat si anisia long 7 subjects 8 subjects non nili tu malong ke nili kelang pona school long bang ke 7 subjects ani tu mathanwa anisia long lapen ke government high school long bang nili ke thekam long ba nili tu ke thek long asal sinon nang sistem nang khang julo lasi government high school tu malong bang ke ong dong high school ke primary level nili halamu ke jeng sigi buwa asal thang khang se ko nili achiru itu asal lo government high school tu nong lo polodang te piningan si banon aloman si mane school ihu malong pe class 5 andoi class 5 along jong si class 5 and class of jong si inu da teacher si thanang i polodang te la so so han ke ba hai o so ma bang ko le to no bang ko ke to no isi ga subject ka ke than pa tang ne lasi isi ga da subject ka than pa tang ne te la po si government high school pe private along bang ke ami si along 7 subjects 8 subjects ke than no aso po si ke ong tun a leng ke thiau so ma ko no penangan au so ma tu ke ni so po si ki theng ngai kan na le toy to la pen aholo tema private high school along ke atal ha kom he sitame atal ha kom he ko sitame la tu asabu ba kachebor I ave non ni sitame isi pen bang ke ni tu te boktera high school ni tu te boktera high school ke English high school ke non e to private side data hisab dam bolo dang te phi pho de bong halo so phi pho ang bong along ni school sitame metric a result se pamme dunde bolo dang te ni school ta high school he ma kim ham ko au so mar ya ave lasi nilitum adung arai puchot kali anu tin sitame nili ke thekam long bangala kal bing long makal bing long along ko panchot kali sita asam long sita metric a result se me bolo dang te la school me nili ko sita ha laso potsi nilitum bangla private high school atum sita be result ka pa mi phan ke a teacher atum phan pontang lu bolo dang te la so teacher atum alison chitham thema thekma thema ka evaluation was the exam non need to make terminal exam to terminal exam then the bolong te non next nang do ya ha exam la so exam tin a la tum han ke thana lo a result bang ke hinu bolong te la so so hinu bolong te la thana bang ke a parents suman hang ko nang tum la song planning sitame government high school to long bang claim ni lan che yok ni aport ave ba che yok dun ji sitame ni pan kini dun uji kali atheni li methang school de chelang nan ko ko si sitame nili tum ke theklong ban ni ke char na ma ke un e pin atum son ma government school to toy nan ko athia da ke ang concept ke joy do admission win ke cheng lo apin ta pen ke cheng lo a uniform ke cheng lo lasi halatum high school long bang ke government school ke akin ko si hada ke toy do pe hala sang thega pan ke indut also job si toy do nan ko ke subject asi non bang ke private pen government le job se pangbar na bolo tan te ka se trega la ida athia la tum long bang class lan to we chok choro lo non ne kothat antong ti kethar ban sini al ponget ko ka su pon alam the ban ke la non ne jong alam hit pen kapaklan ko na so ratio ane kan chuning pen pen ke chepre ko pipi na wan se ka ching thu lo mala ban so kothat paklan lo la si la pen pa che ton si thialam ne non da ka su kan tum bang lo langdam no nang MSc high depth pen EM aku cek depth pen education EM atum patela jasmer bang ke dak alang tum long kecerap don abang ku sitame alang jugjong sitame kecerap don tolo lapen education EM sitame tenangan school lo make ka visit dolo mission 2025 ko men pen sitame hala election high depth pen EM alang ki depth pen niko an selang school lo visit tam lapen apo malong so apo school ka visit tam pen si ala bangso quality education bang ke bang ma la so putak na ge customer bang ke non ke claim la bangso ruling government mate education ini amatung la bangso ke claim kita ma putak na lihin pen ko pisi la the na le tipida neng dong non kachari bo botom han ini sondake jongdun nangi kupoti ke jongdun kali ini kan longolam se ini lipui hai mohet kita BJP ya representative lang lihin pen ta cikubir lo education mate lochar ya put hake kwan ma claim nahi ke lam ke dele lang claim nahi to lang to laso ka cikubir ke poti ni lihin pen ke choro lo das ya hob lo ke claim nahi ke topik la ke thek dak lo jong la ke imi thang phan chi cho bai ni mano ke lasi sita lang lihin pen putulo education quality education vanji pulotang te la ke si ajak ting kloi atwar kusi pulo hoti long term process kusi pulo la ka pon nahi kusi pulo la sila so bangke dili hin na jeton dun pini pena bulitum chingbai gong ma se amut la phagya je puke un ke ne la ke
long term investment udah kapang ke don sitame nilihin pendak lam ke peklang duni bang lah hello la so long term process la ajak ding clue atau war kita mahut ki claim pon ko ansi pasik pon lo ko anu kisik ta hala so long masa nilihin pen ningat long ke jong ke nam to la so lam che thanam lo grotang te non kachari bom tum kapre ka department kachari son thosi education a phanta kapang ke dolang keng kam isi ai chet hai mene sita kapang ke la ke dobek la kona lo nok terang hamren constituency lo nok terang school lo la pudam lu pudang de ke damtang da karbiang lo autonomous council pen kuti please ose atangka education department panong si ahumtina school lo somar kani ya din pan ang hoy la pen kapathui pan ason mu hipire je pan ke kuti please ose contract ke komol jen pan kilo kato ko be kuti ke ose sita komol jen idu pan sona bange kuti contract kilo la pen song bong wane akan bijunta long dun lo sita la pide pen bangke school humtinong liruma pulili nok terang schoolong nili methang si schoolong dudam choklo nili methang meghini bene theklong osomatum tarpolin se chilim jam la so buthak kuman onte lake la hok kali pukson lo pukon la so wo ak lake koson ta kelo kunili puponte la ka theklong lo mati la si moja alang ni na pulo education aku thake kon ma ke claim nahi ke lele lang la pen ke claim nahi ke do piklang kisi pulo la si lage nili hin ben ase tolun pamilo la che don pamilo posi nili nona so chatai ben kudako kar biang longar loke ban jokta education amen pen ke doctora title ke enone la tapi doktor tuliran rong hang ku komatma ke hang komatma kaninje tuman ke amet thang pati ti chupai lo lagi me thang Lara panda chupai lo nili ke thang chi chupai lo lagi nili jong si doktor tuliran rong hang lo pusi nili ke hang lo putang te nili me thang pang si hala so nokterang school lo ke kang ni dim doya lo nili si pulo lagi ata hala pu ka tarpulin si chilim lasi hala so ko mon chen han ku pe ekso lo ke en ke to chok che delo tuliran rong hang ke haile ke chok che gali pu de na eto hala contract le ma se chok che delo nili kroi lo de ku pe ekso lo ke en gente ekso ene der ko ke la ke tuliran rong hang ke hai phale koi ke de koma ko koi po gente nili me thama se koi le de lo ke nili ne ka chari lo do ba ka li de lasi la so pu tha ke nili hi pe le kudam ji ko ke mo ha lang li pulo adequate measures kenan so ken kam an ma ke li tu me hin ben deng ko lu ko deng de lang li hin ben pui ke sik jit ke ken ke lang ku sin li hin ben puji la ben torte apa mata hamben constituency arlo malo torte apa school long imut nitu mun soike apa muni ningkan phos se school che dam de ningkan phos se school long che dam de anke alang ni phan batai singkilo api kupilo tu bangke ahok de alang ni ke nilam sin bikupo Karbiang long arlo jese met ke tribal area sama tribal somasai se anke nili bangke Karbila ma tekke la kapek tribal ala ma tekke ma si nili bangke usomar kan kachin ki ke thanji pani sum dung lo posipo che don lo la so than bang ni je lam ta hok lo ante la so lam hok lo usomar kan ke than kachin ki sum krum prote gupi se hok ben ke ban bom lang te ditu usomar kan e for apel ko ke than thek bang le ba kar ditum long before ball ko than thek bang le ba nili hin ben puji ba ke thek mati la solong ki puthui bangke ke damtang regular teacher post lo penangan karbi itu nang bongta tet ki untang atum dolo tele ki unjat kali biet ta unlo biet protang te lo ke thana long ke school la classroom aro koson si kilu nei ma osoba ban koson si kelang nei ma kupian lam me si cheng nei ma kupian lam me si piju nei ma dakke angton don la do la ke ha ang kupen ha chelon dak do thailo tham biet ke pas tang ban protang te hala sona bang photo han si hala regular post long poni tung te si ye make hai handa dam lo mati chinki dam lo mati la tet pas pe me tum la pen biya ta un lo potang potom afara bang ke regular teacher post long ponol contractual long kali hala kapre ke han ponol puno sitala ta kroi kri bon pe mati athi na komane phane contractual post long si tek pon sulo la pen ni si pang sam lo la si लोग चाली लोग थान से तुम सी काउंसिल थेंग नो से आजादम लुन सी तुम फान अपॉइंटमेंट ना बिनोन नि तुम फान आरकुन बिनोय कु जो हांगदा ना लाता कचि सोंग नाम लिंग पुलताम ते ला अनंग देंग सी दुलांग पुलताम ते लोग थान बांग तुम फान को अन तुम आरटी पी के ला के क्लाब डांग लाम लो मति हे का लाम ला सी
council ben non amat ke kisik bet akeng kam kechok mer akeng kam teng pon lo educate measures teng pon lo polong bangke ni tu masong hin ten ke lake cheton tu thela la ben jong si education quality education jong si banang ji plutang te da bangke pangke ke dening compromise be dening hala komolchen phan pinita strict action non te ing sainon lam ben han so ke akeng ku de ke non no action no la lang iphan jong halo nang ni so kuti pia tang ka nang iphan sapai ko nang diban nang cholo la hai so man do chali iphan dex pen nang ipidam de ke la pen ka pre men do lang da strict action no hala so ani tu moni so kya po phanta mintan po che dam de pin ben council lo ni to patang ta khela pu samson do na ke hai dal la so pot fir da pilbon ni ke chini teng to te pam school ko ta la anang ting dam ni bu de pulo lage ka chari tum sila ke alam ka julom ben masih klem ki de pulo lage ili se batai hap hengat nang lang la son ki ho son ke no ki ho plutan de lage ili ing do chotam chodo lage chok choro lo puthot neli nang ilong bang ki po la bang so puthot neli kesa me pu sam son telo nang le paneli ka juga tung la lo just na bang ki pomo heta lang hin pena pulo mission 2025 la da students organization phanta involve pon la si la bang so 2025 mission na lo kitchen apor hut bang ke ning je dum klong ason si la tum thek dum long lo ko pia por dok la la bang so education ni ma phara pu bek tet tan penang ana dim ka hom di dam son thek pon lo sitami ada ho kati bang ke halas education ni bang ji pusi hala dak puhukar bak sitami thek pon lo si la so hom bang ke pre plan ma phang tan ke than ko ko ma puhu ka chi sik ko pa hita penang social media lo ta ka chi thang do la si ni non nang li than ka juga tu bang ke la lo atau sampai bang ke la non da quality education apa tak ke claim nang ji am pamokan pu alang ka puno headmaster tum jong si hadak subject wise jong sala kuma pan pressurize plotante hadak teachers tum ban ke la ke important people kita me hala headmaster kan mas important people la ke tak department do ko mate asi kapto ko ke lang ke pan si department ke iya kita kono kita me la so yin ban ke non apor ban ke failure son se ko non la se la so patak nang hi pet ko bisi lam the pet lang to Labangso question of the prang kamo jong la li ko panelist lo Dr. Mawirang pia ke hai pen kaning jela rationalization na kutha rationalization ke tang lo 2022 ke tang lo 2023 ke on process to singapore so that pen wang ke rada tumba audience tum same sab so ning karong son se thek lo stani li banda ka sab so kar jukang tung wang la lo rationalization kakuri bang kiklem bang khusus style si kakuri ma kiklem pamne ma mate nani chipa klang inai pomat la rada make angnu ke teglong ajo claim joy claim mat klang mala ko sona jat ma ko athi bang langgam tha nang le long ni pen ka he do hala kilometer en koira phok pran priya thor ada isi ME school do la so ME school along bang hidi vet teacher ke do non inut bang ke language teacher inut headmaster तो बांगिनी अपने सब्जेक्ट ट्रॉक्सी के थानी बांगनी दी माँ खुदा लोग बसों rationalization माला सो बांगे तो लास्ट में और भी बांगे रात हम बच्चों बाय नगे ये ले बुकां तुम बांगे बस नाली तुम लास्ट में और भी बांग कतो कभी चिलांग पे में पेन को सोन से फ्रंट के बांग हला सोतो दिन कपे प्लेइंग माँ हला बांग वन स्टेप मानो कि क्लेम तांग हला बांग ले बांग अब नीली तुम कारगिलो चार्ली असों तुम हिंद बांगे ar to kunlot chudunlot itia masi hala torti apa mas pula lamta moheta angtong ti ake haida ninjilo hala su skulong ta ni tum sikidam chenglo kidam cheng pe ni tum pudam lo teacher bachi tong lo lamo alang phan ka reply ason tho nili phan na reply ta la son sin reply lo nili tum nili ke kargelam thekya masi ke than bang sum ko nili pulo ate nili tum phan dun lo skulong na thana fatara ke kargelong itali to achar li ada kar bikam char long Italy long Charlie le pino Father Abraham ke sojong Don Bosco itu mana ke thada tu English में tak puji deh se patuk lo te un se tame la son ke claim pe na masi chipa jogi bisa so paropang matha se ta itu ni pope ko se tu guest picture FIR pilo se ta la so FIR bang ke loanta department tu penta hang step deng delang ko ni tek tha te no lakin ini tu ke pilo ke lege council tu ta pitu chok lege polo department tu mena pitu chok ni pola jala kai chok chedra so teacher ke puni polsta non bagalang pagalu tu pro ka phire tong do kok mal so lo kasi mangu me la person itum thek tam si pini bangke rationalization ke claim bangke atha claim proposal kali ni
hala kenang sot di mabang si kini bang ke non son hala pran priya thoya long bang ke 25 kilometers long it pen dam titik hala dak leng lelo hala ke only ME school the only ME school hada ke hala so school long si pavidet de karbi su madon nalo chali lang ke hala hai bang se mathani ke polo da di phu taun lo ma jong si long ba ma ke rationalization to dor de de no ma ke teacher order de da kuri tu de da cho athe da ka ti bok ti rai de ulang hala ke avidet khang jang janglo hala da ka pansi aku panu tuku la kuna matuara rai lam si la solam si rationalization kuri chot de tum ke kacharli ke karbi tu man ke ye tum che theklong lo ke om tu makar ki ke inglong ar lok gitu the tu no ne ro lage tum ha ke nang selam bi pe de pota karbi ke masi lo kacharli abar sai se avilo la si la rationalization ke claim bakle pe bi nahi lalu bulota lansi tuma usumar tumbang ke kacari hi na bang samne asap so pakran dun ko pen me jong nang li ko bang ke cheng ko ke ahok lo pen non ta nik tum da chirap dun bom la thela ke education hi ke goben aphan ekdom pang so dun seng men si ili bang ke minha radang long ka da highlight bang nei kula son ka matha pe le tum ke klem bang tum kali li tum ta chirap dun bom non ta chirap dun seta isi lam bang ni tum hala education awareness ki piji katu ko me ki claim a style bang ni to sab sab kiri man ka thirik son do athe bang ke em bang dam po halada dam be prang ok antun pie po anda chukan tu fluidity amar lasu bang ni tu phire tu mojok chinte te ke ase bana nang nirlok pol ke pomasi ni ke padai jai na ta ni tum ki pi education awareness program ke belek che ni tum bang ke a school long si hang po a parents tum phata hang po lak pen rong asor gamburan mana hang e pada si mai ke dura rab ni tum bang ke abe ni tum bang ke kosom si tum so advance school to du nai ma ke thane bang teacher sa tum dolo bala so ang kon ke claim ki tam ke council tum dolo aposi la school he mana ke ngapache kapachi pi do ye phan kosom hala so bang si ni tum ke thamta sitame nang liki puating importante na bangso alang litum education awareness sa process chok chela na pen laso mission 2025 ke lage playing pelo ka visit bang ke chok ni ka visit bang ke hello pupe sitame visit a huda bang sudden visit sita mai sita antun pf ko te kosan sudden visit mati hala bang la bang sika mang ni nang li ke kang hude tami pulutan te aprang phone lu eti mante so kang ni phan ke phone lu lage lasi ke chok ke jong se lang dami pulutan te advance phan ne lagi le mohadak lero ka pi bang nang pi ma hala bang bele kalam losta nang prang si ogan thik pia potal ke pas partia lo lake ham mentu ni per school dam de pin teacher da so ni ga da prang pe si lero gi lake bai throk ko school am ro ko to lahai ho mi bang ke chok chi bang to ko aposi education mang ke tum jale punon pa phi bong sta lalo puma chi sor sare nahi ko lang kali lo alama posi che thana ko posi che thana la si non ki bang dilang abang ke upen ni lipu social environment labang ta itu create nahi rata tumta la solo ko te government ke claim long ta paching bar nahi seta government tu ke claim along non government ke claim style manga sab so kya na so zila si ala to pick nahi kusi ni to ke choro lo non puthon le Dr. Mongwe rok te pon si ni ka so pan boi pon pon si jasme pan ke non panelist pan ke thom kale lo pan ni si ka su alam the do lo na pan ke jong alam the pan ni ahin pen la si la so puthon nang lim pen lam klar ko pisi nang lim tum Keceng si ke nili chuning ring tung nili fellow co-panelist tum han ke jeli tum kadu में istame kematha bangsa ko positive chat nahi nili mo pen ke 29 pen nili tum 01 de 330 pen 201 de bang ke nili tum positively nahi elong long ni do po la ke nili pulomati same inti sa ho pan nili point tum nili tin la point nili nge de claim nang ji dolang pisi nili nge mo recording mo ako rewind at pote klar ko hai lede pilna boy ni nge se sir ke claim nahi dolan ke there will always be scope and also once again nili nali pan na po once again also way nili ki puke ko an na kili nei nan le dang ko nili pute nili pin lang ko nili pukali hai kali la bage si debate nang ko tai si beta red ko hai lage mo recording ko te right klar ko hai dana lage ni nge jela sitame mo mane ninje lo je penantum ien ke dam puchini pensi already ok an thikiyat labang ke meri batai hokali to ma ien ke dam penantum showcase notice ke chuda dolo suspend ke chuda dolo
lasi alang tum jong si well prepared pema hula sut EM dam pen register hai check penana hormone check attendance check jong se lang tum chini je EM wai ko te lai manipulation da claim ji polo sa claim ke lasi nilima tha ke chini ma ku second bang ke je Gunotsav 2022 apot lasona result lo सरकार इन पेंथा देंगे बा गुणोत्सव 2023 रिजल्ट लसन लो सरकार इन नेगता स्टेप देंगे पुलसी निली इसी ही स्टेप्स कोपिमा इली तुम काउंसिल इन पेंबा सरकार इन पेन के देंगपोन हिपोत बा पेनिया स्टेप के देंगलो मति कलिते गुणोत्सव आ नंबर कलां रहना था अबेस दोला सिता में एटलीस्ट A plus बा A बा B है के बात बकोत पेने इसी ही के आतिने काम केम ता है पॉलिसी 2022 Gunotsav api ili tumangke akini nainai a school lote A plus lo ba A lo ba penana private school tek sensar mo pen pu principal ake hai da ninge lo de private school tum a performance mesen pula sila sana a school mo identify si twining mane penan activities educational punoi ba co-curricular punoi padurapet lais tame kepado ili tum padoponno Lapen mopen same neli co-panelist tum kaningje je foundation ili tum klenangji dolan pula si implementation of foundation literacy lapen class 3 an laya foundation a course itami ili tum pangtang ponlo lapen school a mentor school pangtang nahi ba education system pangtang nahi to the mentor ta dorkar lason thot kapre ka state laws tame Delhi government e chinglo kapre ka games tame lason mentor system do lasi lason mentor system si tame ilitum 2022 along ilitum lason pangthek ponlo lapen supervision lapen monitoring magi ilitum as exam ponlo pen mo pena pulo de teacher tum damde bangle tuman action NA by N hai pula bandar kali inu dahi dokok ta hai lagi neli kudam dilo sita me maximum to banke especially komama school ma grade C lapen grade D aber C a category lo ke do tuman ke ang a teacher ke chok che tum an ban ke show cause notice sita me alang tuman ke hang dolo lapen BMC CRCC pen chinglok kadu babe udak officer block level education pen kachera abang khobang pi officer tuman sita me show cause notice people lo lasi la remedial measures to gilitum continuous change bonglo las basi mopen dan ili ruitum telo hai gilitum Gunotsav performance pangke gilitum step by step tame baat bonglo lapen laso alamang nili ninje ponintum co-panelist tum ninje tekni bukta hamle sitame ilitum metric punoi ba Gunotsav punoi ilitum a performance pa featured banke isi I hope nili co-panelist unta agree ji la banke medium of instruction hipotma ilitum da inglong lote Assamese medium da kapre ka lasona medium lote ke pohi penchinglo reading writing lahai banke sum chatiti lasi ilitum counselor in penstame identify laso problem keona thoy ajo ke problem hobe alang tuma mother tongue matsi Assamese spot Assamese medium age problem hobe medium of instruction se Assamese problem hobe same dat ilitum age inglong ajo bange ilitum medium of instruction bange English dorkar pelata mane injeta hai je lason chini ko the people of claim that men ke jong ilitum Assamese medium and English medium claim that pen lason teng faculty abe ko ako a result bang hinda ako lasi lason teng we need to build up our faculty lason teng develop si ilitum pijo stame lason medium of instruction ma ke ilitum lason ateng ilitum tempo nangkop si ninje pon itu choro lo nona bakso la bangso abu thak nele lafti sia sama tema isia ke ka ching churan thek ka tang thek ji lo tam te la education la se li tum chang thek na ji la so ke ching chu lo ke li tum kona pen ke lang chi ku pora se education na isi lo la so ke kon se ching chu ma ko bang la se la so abu thak ki hek pen le pu la just met public na to pen pu lo inut tak
trong sự làm thế là số tất cả chúng ta trung của pin đúc của tăng trẻ con thì còn đâu Born of people of Francine, we should like Kirby life, pen good hot. Any Kirby life, you want to la pen good, nali second also foundation day. Belong di sini. Kami yang sudah menolak pembicaraan, kan kadang panelist atau mana, kadang cikgu lo. Nilin kan di kui bang lalu, especially lagi general question, non la lower primary lo, LP school lo, luthan bo. Dak isya akhirnya loopholes di sini kudam bo. Lasuki kudai bangke LP school kecari so madam school ba fail lo, government school lo. Lagi important last Osomar Van School pa fail only bolo de lagi nang ki thek Osomar Van ki thek Osomar a quality is same bolo de lanon LP school a condition ke ko ben halo teacher ga indo or ben single teacher do apen nili MSc do bomhut nili council on session on batai kupon lo even ni social life la hai long tan kupon bom lo teacher atung han census duty long mentuni la pinangi teacher dong han yang si census duty long pirong bolo de school mentu lo thanglang lo mentu lo thanglang la penga sarva shiksha abhijan dum la ana meeting ke ong single teacher dum la ana ke ong la tum lo si than boma hala office meeting dum ma ke hala dagle ki dum de lo bolo de la ta action Lalu meeting itu nih action nih, lu kita nanti bang action ini, interesting nanti. Lasi lah, school pakai long lepas, kopi pun lo nih ninje bang ke, itu nogal long masuk insiden dulu, semua bang ke kain ke coklat pati bang. Aman nih lihat cerah dunia umat morapen semua bahini cewan lo, nih hempilu. Nilo cithan lo kalau deh true reading paturi lo deh kaciru lo so madum nakpur his yang puri people ghontai sih tak jam berarti. Sekarang ini akibat hoi langdun bom lo nicini lah so mar school unbo hemen nakpur he kose tame aku so marban papas bom lo nor bangke pini bangke also class 6 le lo ni non private school si admission NP lo raben ako private tuition non PP ban bori pon bom lo 1 month avelang class kidun lasila government a school of quality la lei chelangon foundation LP school of foundation lo si osomar pa fel lo le kopi lo kachari lange future ko som ke man lang lo cholo lo kasi la sobat nang lihat kan langkar tipo ning kema da kadoi batasi malong so apor chopo atima apor kepa di apor lo atima dan angpan kaben lo kan angpan ke dokar betung issues dan KS atau mapen article 244 ta tulang pati hektan Banda ne public as the pharmacy sini ka bidung kantung do. Tamane appreciate kuri lo quality division donai ko banke. Kala so division quality division donai ko lo 2009 pe na gansi quality division bhandale se right to education का पास को right to education has been adopted in 2009 in order to give quality education la पहला दा उलोजे every 1 kilometer लो होते LP दोनों को every 2 kilometer लो होते MP दोनों को every 5 kilometer high school दोनों को जितना दिल्ली ना सोलह अंगेट पे ना ठीक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जे मॉडल डिग्री कॉलेज पढ़ोला मॉडल डिग्री कॉलेज के वाला सामने 12 model degree college pillar. Laso model degree college bank ne ke isi bank ke education ni am gedo ha da thorsi panda. La pe laso education quality education padona back up pandang ke model school ha dak panda. Very near to model degree college. Laso pe na tu ke la atum borpum tarapum ke do to hala dak girls atum ke sik sakdo da thorlo model sik sakdo. La se ha dak girls hostel isi pakim lo to accommodate 100 student girls. Sita hala dak thengam long lo hal hai non dak kim ke non already BJP sarkar ke dolan in kan lo neither hala model school da kangte college in a very bad shape
as well, what is called girls' hostel is not in a position to accommodate children. Lahai sih dong, nasi quality education itu lahai langgan lain, people sih no, anda nilai kulit derma, lapen kastor bar balika hal high school do, people sih lahai anda punya anda function sih derma. So first of all, na quality education ini quality, that scheme that is taken up by the central government, model school mukhana, immediate batang lain lando te, halam mapping po, tema free education saya dah. So this is what I really want to know from the present government. Cholo lo, sampai tak apor satu dokter person lo, masih risomar na tu mana lah, jadi memang kayak risomar na tu mohon education ni na apor people nak kena satu mata pun ini apartment. 2 minutes na po pansi apor yung sa po. Chorapalo apor ay tipon po, may chari pon po. Dilige element hari admin song se dilige karbilo chari song na lamping road nas given. Lasi jasmet dilige karjudu na tu mage da jasmet ra chari song na hindi do pasil to masini le. Arjudu itu lo da quality education itu apa sih than bode itu mela ke da ke LP school made la jasmet la primary level to tali. Itu macam tu naik betul non metric level macam higher secondary level macam dulu. Nasi hola solo ni sih tek non itu mah panel tek belum. Lah pakai itu mah panel pakai jasmet lah rajari amu pakai pi. Jasmet non ni jasmet yang lo pakai sini political party lo ke dah metric pass pi itu sih dah political alam jasmet ingin po dah kuku cinta sebong po Facebook lo po kita jok cie spelling jok cie even English jok cie po nasi lahai pakai itu hampir panakin di ganti rasi sebenarnya kalau bang so conscious bang kalau we political party no donen jera itu mah right part lo ke pon je panggil je sebenarnya kita na tum dulu dah kalau cari song macam lo kalau we political lo sih orang itu mah akhir no long guide pun pilih nanti musim ini masalah akhir pinara tum ke pemane political party lo non di tengah mau teng boleh higher secondary pass pilih nanti sebenarnya pakai konon ni aku gini nunggu nasi lo tum pakai Iman satu mana juga mobil yang musim ini masalah sih so pakai hampir apa nak kendo kali musim ini masalah masih apa sih contoh Cholo lo, tante hapu apor pakai piu unit ko kontai sih lengan lo ni itu makan so kadang we pakai piu unit lo lah sih kepa cuci. Hello. So tangge apang sidak cetong apa? Lapen ke ladak Si cuci ni lo lah pen lah kadang we aman peng bang apa pun ni lo lah kupisi ka bisu ka tu mah pas edition tu malah tinggal kita So tangge isi KM Pondo council kan isi keciparai pon quality education tu isi penangan awareness pinis kami deng polo sila solong obang isi ningduk maybe lapen ke ketek among practically alam sini lini si pon ko kon mamo nang long la ke chini lo majokta helopik long ni penangan kilometer tu na hala daga bang ke high school se ave totally high school se ave hage high school ave la bang so school penangan aningkan ke to busipu sita menora bang ke la bang so school ke long ni long se bang tu da hala da kacharli tu ma bang ke ai student tumpen itu penangan alam cingkilo hala da bang school si tek pinon obi kimi penangan tu mangke tek long melang kansa kimi je tu do tasila solo bang ke la pen langlam thulo pan sihet nili tum kido ala thikrejan samela sona thaklo hala daga bang ke school ini do ME school do LP school do ME school long bang ke teacher iwe la ke nili tum kato ko be nili tum karbilu chali song amai ko ke sir samsung tero la pe nili tum team kato oi tum sini lo tum kumri dam ta lam lo ke lapan than kan sini nili lam ke dong ko chalo Cholo lo badak trong ipo choi ko apor hala doi kan badak la ke badak di kadang lo kadang kan ke dokar dia tu maisus la pen KSA la pen article 244A pen 62 la ka kelas ka apor people tu pot dia chang lo nili kontai siang bong nili pasu teke itu kan nili sa as a moderator nili aku ceklan teke dah santu nanti kontai si apor em chopo dia chang datlo kasi ke patut si itu dalam di non kiri pol si mini di sisi yang sini ni apor architecture pol si kitchen sih ke bukan orang na antong ini kita nanti pen mini di si Nilita ke orang dia ni je kaya kalau kita be la so put hak jong si education ko thak jong si ke claim basic pon what ji pun tang den no mo hato ni kuya no
la skula long kacar li je pan kang gi je ding la pen so man ka tu je mana so na mo skulong pro tang te do cha le so ma ki si attraction ke nai ani ke do hot to rei mate la be tu ka skul tu tu ke lo na se hala yu contractor to ma no si action and a no si incisive tu tang de monon fit do le sense la si da bom ko le skul ke rak thang le rak thang si do bom ko le la si alam itu mungkin pen itu klaim pon bom lo ke kam sini tu tang pon bom lo kolam pen to ke dori la ke klaim je bang ke la ke si bot nang ko ko sini ben pudun ji la pen la special tera ta ke kar biang long lo ke ching ji tik lo la se buhet ni lipulo a for apple b for ball ko ke kar biang long so ta che khan theki na nge ro than theki la si dak ke aha angtam pen le tu munit lu thang kan lo ke jawan lang ko ba ke la ke la na ke lang so ke a na la si dak me thang bom ta me la ke special ter kar biang long tu mos kan si bon na pen he akis sa la me la ta tu so lu Mar betik o samajong si kastil bolote lahayao appearance tunda au samadhan se pot la si kem dan lasi la son thot le jong si government high school atu malong ta se toy dun jong si parents atu private high school ong se toy dun la son jong si bor i bolotang te halaso aga ko long ta me teacher atu ma phan sita jong do lo bolotang te bi bolon ni so pot hekte ni so bi hekte bolotang te halaso a teacher atu government high school teacher ko sita me kapot i dui ma bosi ni kama thanan la pen isia bangke education abangke triangle process bana triangle bolotang te api apo parents itu mana body pipik lo la ben teacher to body pipik lo also kan te body se pin bolotang te la no ta le de la si triangle bolotang te also da school ki to than parents to body video nang ji hata school han pathon ko gan behavior good la ben ke also mara to ma bang si ta me teacher to ke thana te pen parents to ki to te pen la to ke klema bang body lo nang as non phangjong si education quality education alam si pinili to mate thang quality education alam jong si aprang non kebang ji jong si quality education wani bolotang te parents apena teacher mat hadak te boktera school khana mage do halatum anke isiber to pensi school pang adam ling jong si politics alam pat herong pensi isi school isi school aprang aprang ko bela ke ne athini litum adung te pokhe da atumalong sitame ni ke tegulong alam sini ni ka paklang tu nona bang na siklang government high school along president managing committee a president atum lo bolotang te ma bangke la bang so pu taxi ha da bangke exercise ro school ka pa meji kali ni president to long nai ko pensi lapen amo hejong ka than alam pu thot do teacher phan jong si la so school pa me nai bolote la bang so teacher phan bangke kupine government atum kitoy akam bangke pawe def ana hisab se nangko athinon ni litum ni thang ke adap ki thunei si basic ki le jong si thuthe kolodam ni school longke atai masin ni maintain ne athe osma to ke thang ke punctual nei jong si ke thang ka ni ge bodan ni ta punctual ni private sitame government high school teacher to bangyo si la son claim lo apora te ben lo tham lo la pen asela basa te ben jong si patang lo kolodam te ni tikla sini ke thania bangke lan chalo Jorok itu non putot pastor mong wirongti alam ikan siapa di ponsel. Closing remarks pula si kadugobe co-panelist kanda chorolo penana points of discussions kami itu. Hello. Chorolo kadugobe co-panelist to mansale pen audience tens kami mesensena advice mesensena feedback nanti hekpot then ili tumbangke we are always looking for feedback to kaplek news channels tami lasana education alam lasana amai padopon lo hudas tami penana feedback lo lasote penan ili tum implement han borita bori lo ako kismangi pachun lo lapen lasina sonthot si pinis tami penana kinsen feedback lo lapen mo iem barim lo alangli kipu alam deitor model college lapen school alam ni thang ta dam lo hudak chekro jonni jonni amar ni hudak bu tekang na lapen alang ni mata principal ame thang mata chethan lo je la hostel alam ke jesmen na patlang hostel alam la si la so contractor faulty about alang hin best tami complaint pa pilo ili tum council hin best tami so process complaint process bangke tadi bono pen
hopefully in like next time maybe tum na support is result in long over sing cardon non choro lo alam liman sekali lam ke jabat klan pon tega pun laban non akibat juksi apartment ke sa rate pu samsung jalan pansin non bang apor di pon tega choro lo ko ra ke hai pan stame la pen I dak panel lo lo ra pen ko panel ni sa ko na pen pi la so abang ke bisa kecing wa cing sai lo ko ra long pon to masam ka ron pa je lo si ke juksi la closing remarks lo ni soni alam the inje kan men se ding ton ko si suggestion mate dili hin men hamat ha na se dili last tu kam tu mang ke la hilo ele tum jong se quality education abang jadi kaculi ngridul kangtung ke la hilo ini kademo council along non MBC ke ha istame dolo alang ifan kaculi ngridul kangtung ke la hilo ar bino autonomous council non kachari tumbang angkin theo nei polam the la hilo non kita utangan na council ko madutuman thing the juja dia policy itu mabang ke education hin henoda kalam thela sang hilo hinubak a teacher fansita me suspension le pinon action le anji polak le mon seta me batai laso bang education department no bang compromise me dane lage korte la mabe komane arong hang korte bang lo nang khan thepin manile tum la kesi pem damlo aphi bangke than tupet kusita me ako phireng thua kasi laso hormu bang dokok titi la council long kachari tu bang ang thin thepik nangi education along ke lake ko kunu poje tamane compromise ave da nangi la ang thin thepik lo buta lake la fan suspension le kita hai do la fan termination le nangi kita hai do kasi laso ang thin thelo bulodang te la council long kachari tu bhanla transfer kache hang atichar tu bang ke long le rationalization kuriya dedi ahok mope na line pola seta me apijong ke transfer chewane ki hala bang alang dim chenu dinne chenu de den la so la ma posipini ke etu mati lo bang ke jasmet ke smart ke mura to la se rationalization puri de ni puran tu me sonia bang ke class ke dam de ha ka kitar ko la se me kerja kuno ka ta ha ke ha ka kitar ko sini de latung ke bukuria rum bor ki jun thengke rum bor ki jun asi chata ati latung ma pha action ke nain ke ie mama ta school team da mangi latung ma phan ke puno not class 10 along ba high school ati chata ma sonda joy pik ke nang ke thana sab je jong si 50% nang manune ja kota nang ifan ke increment bon lo bini ke that is bon tha increment bon eno la so ni pe namase ang par ke lage so teacher ke lage lu thani chilu chok bola kasi na buton jong si tum da pen klem pe me lo bolote ni di matha la so a problem ma asap tame solve jibon ko sini matha la si ke jusi ka dum le phan to thak ka chu ka ram pa ke sini le la the kan to Kini no performance sa teacher man ni mo than lo he akini no performance kasi ka prega por la persona por que me jong si por que nani tu kayak tu no plotan de la banco tan ni tu putot kasi kan kasi mo por que pan ni tu body por tu la si aja punon si tabe kan tu pan tu papor ke sini di tempat ko ke jong ada ko pan kali si positive message ke बाद क्या sama isi awareness kan lo la tadi si la rak biti ke cepat coy la persona pasti la bantu tan ya ba no la pen ka ben lo no quality education la ching tu nanti kecanda info ala bakso nama ta ke doko ka jami sinani tu ta sai tu suri ang kongsa ini dah kapor lagi studio lo musim ini ke ngok lo kasi pasti analis pada smart car be like no jadi pera pera apa jadi itu knowledge car be like dan car be like no itu tu la bakso media ho sai tu tadi nanti tu akan suri aku waktu baca lasi फोटो official photographer